الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bütün alemlerini, bütün dünyalarını yuktan bar etüşü Allah subhanahu wa ta'ala hamd sənəbiz bulsun. İki dünyaya rəhmət bulub gəlmiş Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə көңіл tüləbdən şıqqan salar şəriflərimiz erişsin. Həm bu izgi cümğa günlərində cümğa namazına da yığan başta din qardaşlarımızga Allah'tan rəhmətləri bulsun. Cəmaət, Allah Teala bizni bu dünyaya sınav üçün jiberdi. Hem şol sınavda, şol dünyada bizni özümüzne gene kaldırmadı, bizge peygamberlerini jiberip turdu. Peygamberler kilip öz misalları bilen, sözleri bilen bizge hakikatini anlattılar. Nişik bu dünyanı dürüst ettirip alıp barırga, nişik bu dünyada yaşarga, hem bu sınavlarını nişik jingillik bilen öterge. Hem şu peygamberlerin arasında en ahırgısı buldu Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ağar Allah Teala Kur'an kitabını indirdi. Hem Kur'an kitabı cemaat ol Allah Teala'nın sözü. Hem biz Kur'an kitabını okuyanda şul Allah Teala bilen sileşken kibik bulabız. Hem ol cemaat kıyamet günü hatlı özgermez ol kitap. Allah Teala Kur'an'da ayta Fussilat suresinin 41. 42. ayetlerde ve innehu lekitabun aziz. Dürüstlükte bu bir kudretli, bir kuvvetli kitap, bir güçlü kitap. La yettihil batilu min beyni yedeyhi ve la min khalfihi. Hem de bu kitapka yalgan bir nidi yaktan da kilo almıyor. Aldan da arttan da yalgan bu kitap yanına kilo almıydı. Tenzilu min hakimin hamid. Dürüstlükte bu kitapını hakim hem hamid Allah'tan sıfatları bu kitabını indirdi. Maktavlı hem hikmetli Allah Teala bu kitabını indirdi bizge cemaat. Hem Kur'an kitabı ol bir mucize bulup dura. Her bir peygamberge Allah Teala mucizeler jiberip durdu. İsa aleyhisselam meyitlerini tırgızaydı. Musa aleyhisselamның toyağı var idi. Şunu taşlap, şu toyak yılanğa məsələn eylənəydi. Həmən şul mucizalar bugünkü gündə biz onlarını işitip gene biləbiz, lakin öz gözümüz bilən o mucizalarını görə almayız. Peyğəmbərimizə Allah Teala şunday mucize birdi, Kur'an kitabı mucizası. Onu bugünkü gündə biz öz kulubuz bilən tutup görə alabız. Kitaplarını açıp okuy alabız. O mucize ikenligin anlay alabız. Hem ol bütün yaktan mucize ol Kur'an kitabı. Til yağından bulsun. Mine biz namaz sayın Kur'an kitabını okuyubuz. Ramazanlarda hatimler kılabız. Hem küp mu okusak da bizge bu oku duydurmuyor. Eğer de bir kişi sözün bulsun, bir tigi şairinin sözün bulsun, büyük matur nişik yazsa da onu bar bir okuy ara kişi. Bir okuy tapkır, iki tapkır okuy, üç tapkır okuy maksimum. İnkübe. Onları indi okumay ol sözlerini, tuydura ol sözlerini okurga. Bütün sözlerini okuysa kile. Kur'an kitabını küp mu okusak da ol bizge bir koşanda tuydurmuyor. Allah Teala'nın şunday rəvişdə bizge o kitabını indirdi. G'ilim yağından bulsun mucize ol cemaat. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem şiləgən əybirlər ol indi bugünkü gündəginə mine şul Kur'an'da yazılan əybirlərini bugünkü gündəginə alimlər tigi aşışlar yasap indi şunu ispatlıyorlar Kur'an'da yazılan ayetlerini. Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetler 1500 yıl ilik indi. Hem cemaat şuna göre biz bu kitapka kübrek ihtibar itirgetiyiz. Ramazan ayındağına tügil hatimler kılırga. Bütün vakitte de cemaat bu kitabını yışrak okurga gerek.
Çünkü bu kitapta Allah Teala bir küp hikmetler indirdi, urnaştırdı şu kitapta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisine nesedi, "Men qara'a harfen min kitabillahi felahu bihi hasene." Kimdi bir harf Kur'an kitabından okusa, anar bir izgilik yazılıp koya, hasenet. Hem şu izgilikni bir izgilikni unga tapkırlana. Un izgilik yazılıp koya. Hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min alif lam mim, Bakara suresinin başı mesela alif lam mim, mim de ul bir harf itirip etmeyim. Bir ayet bir harf itirip etmeyim. Min aytem aliful o üzerine bir harf, lam üzerine bir harf, mim üzerine bir harf. Şul alif lam mim kişi aytede 30 ecir savab 30 izgilik yazılıp koya. İş harf için. Mina biz mesela irte bilen şığabız, hem özümüzge aytamiz, mina men bugün 10 izgilik kılam. Saat 8'de çıkıp gitamiz iden işke mesela. Hem özümüzde, ko'nglimizda fikir. Mina menim kesamda 1000 so'm, şul 100 so'm bo'lamda, hem kun ishinde 10 kishi topam, kim şul 100 so'mga muhtoj. Kibitga kirganda kimdir anda sırap turadi, rizq bo'lmasmikan, rizq olib chiqaramiz. Qodir ishdami kimdir bizdan oqsha burishga so'raymi? Mana oqsham yo'g'ida 100 so'm beramiz. Mana şul bir kun ishinde 10 kishi topa olamizmikan, şul 10 izgilik yozilib qo'ysin deb bizga. Şul 1000 so'mni taratib bitira olamizmikan? Tegi 1000 so'm masjidga solib tugil. Mana şul 10 kishi topib. Kimga? Şul oqsha muhtoj, şul oqshaga. Ali topib bo'ladimi, yo'qmi belgili tug'il jamoat. Bir kunda bir harfning, şul Qur'on Karimning harfini almashtira olamizmi, yo'qmi? Tutira olamizmi, yo'qmi? Amanda ish harf o'qiymiz, alif lam mim aytamiz, 30 amal yozilib qo'ya. Bir bitni o'sha o'qib chiqamiz, bir bitda anda necha harf? Anda masalan 200 harf bo'lsin. Bizga 210 ga topqirlaymizda 2000 izgilik yozilib qo'ya masalan. Mana Alloh taolo bizga shunday mumkinchilik berdi. Kun sayin bir bitgina bo'lsa o'qisak-da, mana shunday ajr savoblarga erisha olamiz. Ham endi jamoat butan bir oyatda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Innallazina yatlunal kitaba Alloha va aqamus salata." Alloh taolo Qur'on Karimda aytadi, mana shu tegi ajr savoblar bo'yicha. Dirishlikda kim Alloh taolo kitobini o'qiydi, ham namozlarni turg'iza va anfaqu mimma razaqnahum, ham Alloh taolo bergan rizqlardan, boyliklardan ulushini chiqara, miskinlarga beradi. Sirran va g'alaniyatan, tegi yashirin holda ham ochiq holda, yarjuna tijaratan lan tabur. Ularga bir shunday sotuv ishlari bo'la, qaysilarning bir nindi hasrat yo'q. Bu tegi Alloh taolo bunda Qur'on Karimning o'quvini birinchi o'ringa qo'yib bu oyatda, namozlarni turg'izu, namozlarni bostiru, sadaqalar beru, ul tegi sotuv ishlarini shoshtiradi Alloh taolo. Tegi bir nindi onun hasrat bo'lmay bu sotuv ishlarining. Faqat tegi bular ortibgina turu. Bir harf o'qidi, 10 ajr savob yozildi. Bir namoz o'qidi, anda ko'pmi bo'lgan ajr savoblar yozildi. Bir so'm sadaqa taratdi, shulay bir so'm uchun 10 topqir eng azi topqirlab ajr savoblar yozilgan kishiga. Alloh taolo Qur'onda mana shu aybirni aytadi. Ham endi jamoat bir hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Iqra'ul Qur'ana." Qur'onni o'qib turig'iz deydi. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Dirishlikda qiyomat kunida ul Alloh taolo qoshina bosir, o'zining xo'jasi uchun shafaatchi bo'lib. O'zining xo'jasi kim? Qur'onning xo'jasi kim? Uni o'qib tura. Kim o'qudan izilmay. Kim shu Qur'on kitobi har vaqtda qo'li ostida. Uyda bo'lsin,
машинада булсын, эшендә булсын, кая булса да һәр вакытта кул янында Коръән китабы бар. Бераз буш вакыт килеп чыга да, бер ярты битне укыйм. Бераз анда кайдыр пробкада басып тора кеше, туктале, менә бер битне укып алам. Вакыт юкка чыкмасын. Һәм инде менә шул Коръәннең хуҗасы Асхаб дигән кеше, һәм ул Коръән Кәрим менә кыямәттә бу кеше өчен шәфаәтче булып тора. Бу кешене саклап тора. Аллаһ Тәгалә каршында әйтә: "Я Раббым, аны гафу ит, гөнаһларын гафу ит, ул мине укып торды, ул миннән өзелмәде. Рамазан аенда гына түгел, бүтән вакытларда да, бүтән айларда да укыды" дип, инде Аллаһ Тәгалә каршында шулай кешене яклап торыр. Һәм тагын бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Юқалу ли сахибил Кур'ан". Кыямәт көне башлангач, хисап булганда, шул сахибул Кур'ан, Кур'анның хуҗасына әйтерләр: "Икра варқа". Укы ди һәм күтәрелеп тор. "Вараттил кама кунта тураттилу фид дунья". Һәм ди, дөньяда укыган кебек, менә монда да хәзер укы. "Фа инна манзилатука инда ахир аятин тaqra'uha". Дөреслектә синең җәннәттә урының, дәрәҗәң булыр кайда, ахыргы менә аятны кая бетерәсең, шул синең дәрәҗәң була. Инде әлбәттә бу хадис күбесенчә шул хафизләргә карата, кем яттан Коръәнне күбрәк укыды, ләкин инде раттилил Кур'ана дигән, теге икраул Кур'ана дигән укучы кешеләргә дә карый. Без инде күбрәк укысак, Алла бирсә, инде өметебез бар, Аллаһ Тәгалә безгә менә шул укылган Коръәннәрнең дәрәҗәсе сәбәпле безгә инде җәннәттә дә дәрәҗәләрен үстерер Алла бирсә. Һәм инде җәмәгать, Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә Музаммил сүрәсенең 4-нче аятында: "Вараттилил Кур'ана тартила". Коръәнне укыгыз ди тартила. Тартила дигән сүз теге әкрен генә, ашыкмыйча, уйланып, фикерләп. Чөнки без менә Коръәнне укый башлыйбыз, мәсәлән, һәм күп вакытта теге вакытка карап укыйбыз. Менә мин бер битне ничә минутта укыйм. 2 минутта укысак шатланабыз. 1 минутта укып чыксаң, тагын да күбрәк шатланабыз. Аллаһка шөкер, тагын яхшы укый башладым икән. 1 минутта бер битне укып чыга алам. Ләкин җәмәгать, ул инде максат түгел Коръәнне тиз уку. Максат инде Коръәнне дөрес, таҗвид белән матур иттереп уку, ашыкмыйча. Чөнки әйе, менә без шундый бер максат, мәсәлән, кеше куя, мин хатим Коръәнне кылам, 1 ай эчендә укып чыгам. Әйе, 1 ай эчендә укып чыга, ашыгып укый, ләкин җәмәгать Коръәннең ләззәтен сизмичә кала. Менә Коръәннең ләззәте кашан сизелә? Менә кашан кеше шулай ашыкмыйча, һәрбер хәрефен урынына китереп, теге укый торган булса. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям турында әйтәләр, ул ди Коръәнне укыганда, без аның артында намазда басып торганда, һәрбер хәрефне санап бара идек ди. Санап бара ала идек ди, теләсәк. Әлхәмдүлиллаһи. Әлхәмдүлиллаһи. Артында басып торган кеше, biz ди санап барабыз. 1-нче хәреф, 2-нче хәреф, 3-нче хәреф, 5-нче хәреф, 6-нчы хәреф, 7-нче хәреф, һәрбер хәрефне ди санап өлгерә идек. Ничә хәрефне әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Аның теге шундый уку рәвеше булган. Һәм ул безнең өчен мисал. Ашыкмыйча укыган сайын, ул теге Коръәннең менә ул теге ләззәте сизелә башлый. Чөнки күп вакытта кеше Коръән укый да, Коръән укыгач теге арып яба китапны. Аллаһка шөкер, менә әйткән идем, 1 битне, 2 битне укып чыгам, менә Аллаһка шөкер 2 битне укып чыктым. Уф дип китапны ябып куя. Ни өчен? Чөнки менә шул кагыйдәләрне кулланмый. Ашыкмыйча, теге уйланып, хәрефен урынына утыртып укыган кагыйдәләрне. Менә шулай укып карасак, инде киресенчә япканда теге, шундый тиз укылды икән, шундый рәхәт булды икән ди кара дип. Шундый хисләргә ирешәбез. Һәм инде җәмәгать безгә максатларны куярга кирәк. Мәчетләр әлхәмдүлилләһ эшләп тора, мәдрәсә эшләп тора. Менә шул 90-нчы елда сорап карасаң кешеләрдә, менә кашан әле мәчетләр булмады бик. Кешеләр теге Казанга йөриләр иде укырга. Менә анда Мәҗани мәчете мәсәлән эшли иде. Бүтән мәчеттә юк иде эшли торган мәчетләр.
Hem koya bulsa kişi yaşasa, buğa yaklarında yaşasa, Kukmur yaklarında yaşasa, şu ukisi kilse Kazanga baraydı. Atnağa bir tapkır meselen. Şul tigi min Kur'an'ı iğrenimeli. Eğer dedi, şulay şilevşiler var, eğer dedi, özüm bar almasam, bütün tigi kardeşten sırıydım, benim tigi idegi işini kuşkanlarıydı, şunu kırtıp çıkalı, kursatmış çıkalı, dırıs yasadım miken, yük miken deyip. Hem kim Kazanga barı şu dostu, şul meceniye kırıp çıkaydı, onun defterini kursatır işin. Menen indi, meşakkat bilen kişiler illik okuylarıydı, tırışalarıydı. Bugünkü gündə cəmiyyət bizning oktyabr ayında dərslər başlandığında məşqimizdə xatın qızlar için, ilk kişilər için, birinci yıl için, anda devam etmişlər, Pənjişənbə günki iş bilən, Cümğa günki iş bilən Kur'an okurğa dərsləri, lakin onun xatlı yürüyüşü bir görünmüyor. Yarar aytır idin, elhamdülillah, özləri oxuylar, namazdansın, bir 5-6 kişi kalıp, bir yartı bir bit bulsa da oxub çıqalar. İlə namazındansın mı, ikindi namazındansın mı, akşam namazındansın mı? Lakin cəmiyyət ondan da bir kim qalmıyor. Var bir şababız, qadir aşığabız, barıb yitirək kirək, işkə barıqa kirək. Lakin cəmiyyət Kur'an'ın da şul dərəcəsini unutmasqa kirək. Kur'an'a da ilişini çıxarıqa kirək. Vaxtını çıxarıqa kirək. Əyi, kişi belki aytır, min ida oxuyum. Lakin özümüzü iktibar etip qarasak, bizdə də vaxt yetmiyor. İgə kiləsin də şu fikir biləm, kiş biləm qoytam da Kur'an oxuyum. İgə kirüge, anda bağlar kilib jitə, əti damaşni zadaniya sarğa gərdəmid. Anda şunda xatın kilib jitə, mında diye qadaqını ötken atnada vaqda etkəyini qağırğa, tayı qağılmadı ol qadaqdayda qağıb qoyundu. Şu işlər bilən yeri bizdə, anar yıqlarğa da vaxt kilib jitə. Nəsə etə biz yarar, irtəgə indi oxurman. Bugün bulmadı, indi irtəgə oxurman. Anar bir ay şulay ötədə, ta ki Kur'an okulmağan. Hem indi şu yaktan bu yerden var məşiddəki dərslər. Cəmik məşidi bulsun, bizning məşid bulsun, bütün məşidlər bulsun, bütün yerdə türlü vakitlarda dərslər var. Hem özümüzge şu iden çıkıp gitip, min Kur'an'a bağışlaymalı, şu günni şu vakitte derske kilip qatnaşıymalı. Kur'an'ı okuymalı. Hatalarım var mıken, yok mıken dürüsiymalı deyip, şundi bir turmuşumuzda tırışlık bururğa tiyiş. Ramazan ayında gana tügül, Ramazan ayından da tış. İnşallah indi Ramazan ayda kilip jite. Şu Ramazan ayına əzirlənib de, indi bizge Kur'an'ı əkirin şulay okularını qüvveytirge kirektirmişimizda. İndi Allah da yerdəm etsin, bizge her vakitte Kur'an okuyup yaşarga, hem Kur'an ayetleri boyunca tırmışımızın tizirge, hem şu Kur'an bizge kıyamet günde şefaatçi bulup tırsın. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وأقيم الصلاة وسميع الدعاء.